الراجل ده كريم قوي يا بابا. شايف الريشه دي؟ اكيد بتفكرك بمحمد هنيدي. هقول لك معلومتين عن الريش البقري 95% من الناس ما يعرفوهمش. اول حاجه، دي ريشه بقري، ريشه عجل. تمام. الريشه بتاعت العجل دي طالما هي بالعظمه كده، يعني هي بالعظمه، اسمها توماهوك. بتروح تاكلها انت في الريستورنت، تطلب ستيك ايه اسمه توماهوك. لو انت جيت هنا وقطعت العظمه، شلتها زي كده اهو، بص اهي، يعني شلت العظمه فصلتها بقت حته اللحمه بس، اسمها ريب اي. ناس كتير ما يعرفوش ان دي اسمها ريب اي، يعني التوماهوك هو ريب اي. الفرق كله ان في العظمه بتاعته، عشان في ناس بتحبه يبقى كده شكله بالعظمه بتاعته للبرزنتيشن يعني. تاني معلومه بقى انت ما تعرفهاش، عارف انت الريشه بقى بتاعت الخروف اللي انت بتروح تاكلها عند الحيط اللي بتبقى قد كده دي، هي برضو زي دي، بس دي بتاعت خروف. يعني معناها ان ريشه الخروف حته اللحمه اللي فيها اللي هي بتبقى يا دوبك قد كده، حته لحمه قد كده، اسمها ريب اي. برضو حته اللحمه اللي انت بتاكلها على قطمه واحده دي اسمها برضو ريب اي، هي دي. بس بص بقى في البقره بتبقى قد ايه؟ قد كف الايد اهي، اهي. والتانيه بتبقى يا دوبك حته قد كده. تمام.